can see your movement. I can see your movement here in the moonlight of the night. Can you see my passion? Can you see my passion here in the moonlight of the night? This night is very bright, and I am satisfied. I am satisfied, 'cause I can spend the time here with you. And I know you are there somewhere, and it makes me happy. There's no way I leave when I see more of you, and you know it too. Why don't you come to me? Why don't you come closer and let me see your clever eye? This game isn't over. This game isn't over, no. Do not tell me your goodbye. The sky is full of stars. I'm waiting in the grass. I'm waiting in the grass to see that gently dark from you. And I know you are there somewhere, and it makes me happy. There's no way I leave when I see more of you, and you know it too. There's no way I leave when I see more of you, and you know it too. While the night is over, and I know that one day soon I'm gonna come again. Istý rybár chytil rybku, čo vraj mala tmavú čipku. Napravo mi, ľavom boku, stalo sa to tohto roku. Napravo mi, ľavom boku, stalo sa to tohto roku.
rybárske preteky zasponzorovali. Je oveľa viac darčekov, ako bolo minulý rok, alebo minulé rybárske preteky. Sú pekné darčeky, takže decka máte inšpiráciu. No dúfam, že každý budete spokojný a myslím si teda, že treba dať do toho len tú snahu a chytiť teda aj najväčšiu rybu, aj najviac. No takže sponzori dneskajších pretekov sú New Direction, Takle SR, Free Carp, Decarp Stav, AMP Homes Svet SRO, Stel Color, Online stavebiny SRO, Sedícia Matador Automotive Brable, EQ Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie, Slowchips, Sportex Germany, Klimax Továrstvo Friedl, Flakarp, Super Chaves Nitra, rybárske potreby Fishmania a potom sú znova ešte raz rybárske potreby a Fishmania, lebo tam sú vlastne dva podobné názvy, aby teda nebolo, že sme niekoho dobre neprečítali. Na čo chytnú CZ, Pírko Bites. No teda tých sponzorov je veľa, takže 76. trošku si ešte vypočujete ďalšie 4 strany. Wild Carp Bites, Terezia Kúpany, časopis Slovenský rybár, Delfín, MK Bites, Artmi SK, Výroba Boils SK, Smart Shop, chovateľské a záhradkárske potreby Imreovi Zlaté Moravce, PH Holding SRO, 4M Group, Automach Fishing Team, Movic rybárske potreby, Tom Fishing CZ, rybárske potreby Sam Žarnovica, rybárske potreby Viera Nová Baňa, rybárske potreby Angels Vráble, Niños de Cuba Zlaté Moravce, Kapsa Carp Vrakom Svetom. Môžete si pozrieť aj autičko, tuto majú vystavené. Jozef Šikula, výkopové práce, Lesy Slovenskej republiky Stopolčianky, Trifish Nitra, Carp Hunting SK, Erika Šmitová Alliance, MR Bites, Super Zoo, Garant Bites, Nomispet SRO, Kubakars, Abites, Kozmetika Pedikúra, Mirka Hlavačíková, Žiar nad Hronom, NN Okná dvere, Umelecké rezbárstvo Ivana Nováková, Veľký Lipník, Čelár Martin Budáč, Tisiak SRO, ubytovanie Milena Šajgalová, Čakajovce, Tretoryba Žilina, JS Golden Bite, Diuplast Okná dvere, Rybárska stráž Rybníka, Otrhni si ovocíčko, Matúš Dobrý Mesiar Slažany, Farmár Jozef Herda Slažany, Pierre Bagete, Dumás Pekáreň Hronský Beňadík, Mini Donútky, Nežistný podporovateľ nadácia Anielské krídla, Rybárske potreby Fishmania, Kner Service Nemčiany, Samuel Valkovič, DH Žikavánka, Jakub Wagner CZ, rodina Antalová, rodina Michala Olanka, Arizona Carp Zlaté Moravce, Emavi, Olík rybársky partikel, Martin Tokár, potraviny, mliekareň, Kocka, Zlaté Moravce a pani Adriana Rajtárová. No takže sponzorov máme veľa, cien máme veľa, takže už len inšpirácia na tie ryby, aby ste to všetko získali.